alhanga simwe ahawizoberi twatwine omugenyi mukuru aha konka yagenda Deputy Speaker w'Ihangeri Right Honorable Thomas Tayebwa. Twineho ba honorable members ba parliament narebaho Honorable Stephen Kangwaje kuruga Bukanga, Honorable Juliet n'omushaija wawe. Twineho ba chairman LC5 babebembero governor witu Fred Muhanji konka noshongo yagenda konka tikine nshanga abashaija kuruga Kabare tikine twine ba RDCs in special way nyenda kuorganizing marimi Fred na Yebaren RDC konka n'umuzire wanje banjango haroka mukama shitamya nyuma azumbuga ino kumbugenyi yambleminga konko nsasire ni nyango arasamu yatinka mrebe na mesho konka RDC. Yes, twineho team chairman ebembirwe omuzire weitu nwagira na executive yona kuma kunda kanjora vice na vice general secretary Hussein yagenda na executive ya team chairman mwimche imuchanchwera amuri recognition Mugarra, thank you so much. Wori mu vice chairman Benaga Tukwasa Jack Agram nabanda bakwasa kwa bari yokomera umukonka nimba recognizing. Twineho baba Mwanjwire chairman wa NRM Kiruhura district Mr. Zaire n'omukyala. Twineho umukundu w'abantu bona kandi omunyeto kandi omuzire weitu Honorable Godfrey Kaguta ogo nariyo mtucheka byona n'omuzire weitu n'umwana weitu nashanga n'ompiro takatina nawo mbwene nyenda muri organizinga. Twina abazire beitu bembaje zombi ezareta omukoro ogu abazire bomukazi wanje bebembirwe Charles na Erika na mureba wao nyina bazire banje bebembirwe baba mwena bazire batayibona abazare keji. Twineho church bishop yagenda twatwine omugisha omukoro gwanje gwagwine bishop konkano wange ita konkano shongo bwire bwamukwata konka church ba canons nindebaho Reverend Nabasa Nchirwa mwena narihima na sabadikono witu Fred Aine church na mnywano wanje Father Pasco kurugomo nchize y'abakatolika tweyanziza nsubira ne Father wari wano Father Kayongo nemana banange abenzi kizere benayise musituke komba mupubire komba rabe ndabako no sister tweyanziza ndoza nyina nensikiriza ya abasiramu naye njogedde musara bari mukusara kati naye ndoza we bari mu kidala muno era we muri singo bongo kyaliwo nanjagade okubuleko oba nkulabeko waliwo de sheke wana abaddewo. Twine ba army officers narebo kano JB hariho munywano wanje afande Robert yebare munonga. Thank you so much Robert Ritainama. Twineho LC councillors LC5 councillors ninyangu wali mbidaro mbyona chairman LC3s chairman LC2s chairman LC1 mweno mu imstami. Ladies and gentlemen, good evening. Ninchwe kanisa nyenangu tikwenda kusigaho protocol kandi bakajangu abantu kutoya betse turaba organizingire konka buri yomo mkice business community narabanyakampara harimo Kasyuti harimo Kason
nareba ha Alex Kafureka ene business committee kandi banywano bitu twabashemerwa na business committee yari Antone kutubintu etatwetsire buri omwe mbwene burizuma ninyenda kwebaza buri omwe nareba vice chairman Fred Mukuza wa Wigombo Regi n'abandi bona bona kwasa guharisha niza kurukoganizinga konkana ninyena mu gishogo uwire speech yo mugore ebo mi speech zikushemba yo konka nantakwena ngo abantu bansijo n'ubwanore nishaba na ninyena ngo ngambira abantu bitwa abastahiro buginyine ng'abantu ija kunkwatseka n'ubuchweza ekanise gitakansigireho mbwenu n'ubukore speech nti zitari mu buteka ngo mukumanya konka nanishaba ngo ngamba abantu abakindeba kandi mbebaze abo kwa mwankoro mu muhango kuneija kuna rebida kundi nyuma zindi gira nyuma ziza kuhingirwa hebida bitayine kirumu kwa kuneija kuna ritu mu irembo aho nahora nyindi kintu cyamana munonga nyenda kuja kubagamba abo kinasima no kusima konka reka kipenye cyashemba yecho mbwenu sime kanisa konka umuringo go mutano nyenda kusima munywano wanje kandi omuzere wanje Reverend Rimayimuka David ogo ni Reverend wanje akabutetera konka no muzere wanje akananywa na tata rahanga ko kwakora ebintu kunjire geitwa no ba Reverend wanje kandi je kanisa yona yo kure yona no wajetsire akayija yatunyowe nkwatse kanisa niza kukora mu Rwanda nyoti intere na Bishop Muhanguzi tukatu tushabire umureberezi witu wa West Buganda ngwanya angaite konka Archbishop yamutuma yayata ati ndondero ndijo muntu una kubasa kutere sumu akagaita ntukunishaba ku rubwanje Bishop Muhanguzi akangaitsire kandi yagunkora kandi nubwo abe yamutayizo bugenyi mbwe niye bare hati tinguza kukora ebya Reverend niza kukora ebyo mwana byakorisha ninyenda kwebaza abantu banyakabura bona ema na ninyenda mwe hatakankutumya kandi mwe kandi umugore nanyena ngo yumike orebe nyime kidareki cyangwa iki bantu ema ijo ko bano setting ebidara akanyata abantu bakuza kwisha nyoyo kutandikira hagarukoko nyene mbaki abona abantu banje mbeyeteyire abanyakabura bari beto ni mumpura aboko ni mumpura ninga mpichoko hata nyenda kuja kubaramutse kongamo n'ubugore nabo nore nubukubuzaho ubusinge to kubahikamo rahanga simwe abanyakabura tubyanyi mwena kuruga nshona kuruga ryantondo kagitaka ikorongo kazaza cyemamba ryaka uracunuka kamusenene buramuhona mwe bara kutayiro bugenyi tena wonterere sumo ukoranga no koranga konka no tamangu baza kwija konka kunahika kunanintaha kuna ekidareki kunanintaha ntinabanza kusiza mejo nashanga ekidara kina abantu namangora hangaruho kandi kunabe nijijo enjura yago naro muhanda gwetu kuruga ryantonde kwija no hare nugo kutera washanga abanyakabona baza kurema enjura yezagwa nyondigire kwa muri 15 we bigere natera nani mangwe enjura kwegwa abanyakema batofutaha buginyi kongara hanga yatwatiri gureri yaterense nungi ya leta abantu barahanga bona bashitama bete n'iki batungire abantu okwino kubarije ba ashazi nimpamya rojaze wariyo burigi mwe barabanyakabura mwe barabanyakampara mwe barabanyabwera mwe barabanyakiruhura mwe bare mwena shirahanga no mutayebyo ya leta na n'umuntu wakabari ogu n'umuntu wa mane papa thank you so much, thank you for coming. Director thank you so much. Ndio nikora CV nijajukuletera mukamanje konka ibara kuja kuntayiro bugenyi Anderson Bulala thank you so much, thank you for coming. Anderson Bulala bakumana mumanya nareba haha
abantu ijambo nimbare mpura rutomora yebare munongo mu mugoko zire abantu basa kubebaza nabezo konka ninyebaza abantu abaje kutaha ubugenyi bantu muri izoba haro hamagenya ashatu gabanywano banje no bwanje butwariremo omwe buri yantonde twagaitwa mu kanisemu nebyo tukora kampara tubukozira izoba barimo kazi be meetings nizo barimo n'umugenzi witu abasitwere barimo konka kushanga ikidare cy'ijura nemba bazarahanga mbene mwebare mweterera mu ngaro bantu mweterera mu ngaro tsime narahanga aboko mweterera mu ngaro mbuhure mwampura hazo ndi ninja kubaramutse ninyenda kuramutse ninyenda kwebaza organizing committee chairman Rogers ija committee tijo cyakira konka bani wija wenga Lauka obugenyi obu numure kuburi na magnitude burumu konka bwebembere team nyote ne kinkozire nambwe nawe menye ngo obugenyi wabuse nyumbe ntindi kinkumanya abako tosa kora obugenyi okijoro wakana nebidare byo no kubireba yebare munonga yebare munonga omushayijogu numuramu witu ombuzari konka kutupa turiyo miromo timanya ubuzara burgaho mwareba agamba kagwijire nseji umushaje guno wagombekire yakorata yakora no buginyi kuba no mushangana atongana sabantu oshanga uno wakushwe mbone yebare munonga na timu yawe nyine ba boys ngo kabaryoko nimbareba mu harimo na yebare kato nabandi bona soka boys mwebare himuri mwena mwebare organizing committee mwebare munonga nyine kirabo cyanyu kandi mpamya ebintu bimanyanza kugamba ninyenda kusima abantu abampero mu kazi abakimbiri itweka yabataye kireka abakimbiri tubinemo omugisha gwamana kandi mwamahurire bana bagambira ko mushayija ema orubajo no mukimbiri mbwenu mware twagarakayo mbamuterarizeje ninyenda munye barize munonga Fred na Christine itwe tukayija tukashwera rastia batuwana 2021 cyaheze myaka ibirosho ngo bugende tuburuho twaje nashabe biro umukwa mwenda washango bugenyi bwaza kubaho bagaraka bwayemera konka tebapenda hoga bakanyorobeza banzara bankunda nyuma ze bampingireje bampa mukazi murungi mwesha gitifamire nyabatabazere bangi kunagire kwirwa tata bakama mwita Fred tata kuyaragaho kungire kushwera nashwera tato ndije mu mwita Fred nazo mukaya Fred mbwenu nyundi yo mugisha mbwenu munyebareze Fred na Christine mwebare kama tiyasa kwija konka ima babashaniza nyamanza kumushyitse mwebare kunyorobera mwebare kunzara kama ebingi hatwagane twashyize mu ntoki manya konka nani ngushaba nkontwaro mu gishogu onyebarize Fred tumuhenzire munonga omukora amagenye gaitu konka tuorobere yanzara kandi yabasa kunshwa ekinkwenda yankore ekinkwenda hampingire naje mwebare munonga abanyaburusisi mwebare kansimi iyo uftafayo iyo mbuze kato mwakumanya uko naragayo ninyenda kwebaza abazere baitu baba beta abazere babataye mwena bataye mwebare taro murumo gumino koko remfuzi konka mwebare munonga baba nabajya ngunyino mwaga konka nyote nyine mwaga ni nkugiriro mwaga wakukora kinta kwenda ababeshye bana bajya ngunyino mwaga tijine mwaga kandi kirebe kahine ine principles izikuruga konka tinguza kuzayo Edsa Merabu
mwebare munonga munonga mwebara kutuzara mwebara kutabura mwebara no kutsasa aho kwitu tubasa turi abana tushobya Mary Keren mwebare munonga 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 mwebare na ya Aunt Joyce yatunga mane yijo mukidara cyanjye mbone bingamba nabirebe ninga nabuhura yebare munonga mwebare kutuzara mwebare timanya ema yatakagambira konka y'inabantu abishamware babona n'abakazi hazana baina twina babo kidaromu nare hata hona hijura nawe nagaitwa nawe Korinzi Kobu afande tumine namure samuya afande tumine mbona thank you so much abantu bashwera beshibitu ninga abanyanya zitwe n'abantu utasoko ntashikaho abo wiri konga ni mango barambe tubona mu kidara kandi mu speech ya Emma ni mango javura organizing aje ninyenda kwebaza kusasira mu murebo nagamba bicewe n'ibikebi konka ayi no mu hango munonga ogwakozera akayanjeji wano hurana abanyango nyoro mu Kampala asho mu Kampala nayo mbekenjo keji ekombe kiba kusasira debo no buseri konka takaraba haga yanaraga hakurga hona atashike mu kayanje noyo mbekira makaga no wanterena nyobo kunde yani kunde kingi kana agire kuzokharena na mukuru wanje twagenzire ayayanga atsezi jo tora hanitwe tombe kom tureke kuza kuri hare kandi twenda kuzokubwera konka kusasira horohona ekeji niyo musinje gwayo akuba yitkantu irkanjene bhango konka amakasha tugashongeine omugongo gumwe ningo mugongo eshatu ticyabutosha kikakora kusasira nambwe no horanga ko mugisha iyo nimango no gamba bice nente nimango no jimpereza konka yakweba ninde wajimpereza wajintambikira unorga kuri buseri konka yebare munonga kushaba iyo y'umunyabantu ni kumanya kushaba tingumanye kugamba no kwasa kubakora ingo munonga konka kankorekera hanga kumugisha Saisoni abeshe banyanyazi mwebare munonga okubitso mwaga mukankorera kinkwenda mbe nifana na organizing committee teve muri review na nimutamu byenki ese nzo kutombe muri kuma kuzihira abanyakabura batakaza bagabura bakazirya ngungango nayo yetegesa onashiwe otemo ibintu bya sente kwingana ziti abantu babure byo kuriya bajya ngunyu no mwaga konka mbe nyendo buteko ubu mbe nyendo abantu bagira ubuteka abantu bashitame tubarebe batayi batahire abo ko tumundu kukuba no mundu kukubaza kutunga abantu nkabo mukayitu mbwe nicyo kwesimisa munonga kandi omwaga gwanje menta guteni kurga hona konka mbe nyana ngo abantu babeje mwebare munonga bishiki mwebare abanyanyazi mwebare hati nyina endijo team Katoro Kamuntu Muhammadi Wereni abasigazi beshwekeki kashagama mwebare munonga ebidare bigire kwija byashanga umwanya guma guterereze mbinyombe ninkora sumu mwebare akandwanaho abantu abatanye boko nkaranga simwe mwebare munonga abazere beitu David Chiviri Steven Bingana mwebare munonga nyina mukayikuru wanje Aida timanya ngo bayataho bugenyi yatugamana kuzo mbugenyi deba Aida no yebare munonga yebare okansha ngumbe mwana we kandi national tatungira mukayikuru nkayiwe nintungo konka yebare kumpabura yeburo kungambira otogumujo ndamutse abo kuba kunkwika ho ngambire bigamba birungi munonga shanati mbone mbenya ya speaker reka be speaker kagida kikemwe nyintwaro mu gishogu ko akira area member of parliament Honorable
Enoske Asimwe, Honorable Dan Chimosho, my friend Stuart Mugabi, Didan. My brother Didan. Ni mporo kwendi jito kuria konka things akuza yoko Taifa beti timu kantine rinkai timu kantine rinkai nareba hwaha abatahamwaho abashaija ba kantine bebembero katunyuma zanterere sumu tiyabasa tungire mirumo ya abasirikare no mu yabara yakaha tiyabasa konka bakatwetoro kuvanza bata miliyoni 12 abantu 8 mwebare munonga nambwe ni nyenda ngo timu kantina nareba ha Taifa nareba ho tumu nare natahamwa mugene munyebare z'abantu abo Onesimus kwe yataho bugenyi timu yona kwe kweri kwe ero ntajihurire mwebare munonga mwebare mukozuru mu gwamani yebare honarebo twatarahamwa kanisa ngo karosho ngo inirije mirumo ogunaga itwa nawe Honorable Enos bitanafunza my wife nyoko yetera baby omuntu ngumaza kureba ngayindiza kushwera why I delayed. I wanted the perfect wedding. Here it is. Sit, relax, let's enjoy. Taro chindi ebindi bagambira nguseza ino mwaga ataro mwaga shana twashobye best man yabaresevu ati no mabakwirika ngo buti release you run a short distance you give it someone now I'm handing over ebuze rietebo yo kureba inebuzo byayo so ebuzo bayimba bimbuza accountability nagikora ikidana kino kireba abantu mbano bareba is a challenge to you kutarije kazo ni kuja mu cyo ratagambire konka yo no mantu ukutugamba no bimanye byawe ninyenda kwebaza chairman abamambaga first family ati nyoti ni first family konka ugo no muzere wanje chairman nzeire chairman Toyota Sodo particularly chairman Toyota is a cross generation man noza mushanga na gani no muguruso myaka 8 noza kumushanga na tero mpie no mwana w'imyaka 18 kandi bona banywane be nambwe nabona batsigaza mukore ba ashazi bona washanga twe shitame hamwe tuganira nawe baba tagambira soje ngo umuntu oguntu ingana nawe yebare kutunywana tukakunywana okatabura tukakwabura kandi haruna respect no muntu okukunda kuzana munonga kungana atabura I promise respect and commitment to you aboko okajya ngo naza kwa mukuru wawe murumunawe konganyoniza kwa mutabano wawe and indeed omurimo gono gwa kuntuma nani ngukora ni nyana ngunkize no gunkoro gwa aboko no muzire wanje atkwatiro cyamana munonga buri mwana uri mu age bracket yito mushikire kwakuza kushwera na mukoro umurimo gwa mana munonga kandi nyangu no mukimanya mu kintu no bujurizi yebare lastly oboneija nashaba Reverend Arihima twazo mukomu twagigura nasima nasimsenye na mwagihura ndiyo nimpendera bambuza wasimira ki tanakibagambira hati nkintu nimpendera nacyo emyaka 10 nyuma ebirabe na mukaga December 2013 tataka rwo munsi kanye n'imyaka 20 I was just a young man who had ambitions nkezi kumushaija kumuntu wa mani ngambeze cya mukaga
kwiyarigireho naro mwirima nare all my dreams are shattered nareba ngo am a failure nayibuza nkore iki 10 years ago ngabe mfuzi kweza ebirabe na kimwe just 21 days ubuna abe mfuzi ebiri 17 January 2014 umusheje gwa kantere suma kana Nairobi Emma kurugo bunu nabo ko mfuzi naga majingo egiteka yo mfuzi nco nani nsimira no bano ni ndira tingu basi stani ya agenda naletwa n'omukazi naleka kayemfuzi namangora hanga kandi tratata ondisho hanga kandi tratata nshobeirwe emyaka ebiri nyuma tata kafire ngankoze kuri sinesi 4 yambuza tukonoje kurga muki promisinga nti acha mukaga ninza kusinga abantu nazayo first time natunga basari second time natunga basari ngashome emyaka ebiri busha mushaje ngo nanjura kuna niza kora ibyiza nyiki kushembayo bampo murumu nguje shumese ingumi 2013 ngeje na appointment letter najita kanchebe naza chemamba that was the last time kureba tata ebyizo bija mpikire nyino murumu kwa kurugobo tinkefuzaga Emma thank you so much nyowe nyine batata bingi kungoga kambera akatwara ufuzi wanje yanye nabinta kumanya rama kakunyine I have never said this to you kontu me kintu niga kuza kora kintu cyawe tinchikanga cya muntu munanje ninga cya mukuru wanje kukiri kutaratini ahako n'umuntu w'umukozi n'umuntu ukunda ibintu by'amani kunza kukoreke nkorenge cyatata nyona isimyaka 10 ninkora nawe tinkashirwaga akatana kuntume birabe na mukaga bya August nambo n'umuntu wagasa kunjora Adam Bashaija nambo nashona muri atahamwaho Adam Bashaija hori ko kuyimukanga ninyango tamoya ebu antume no manyangikiro nabishirizo mukashesha naga majingo takaburaga nangwa n'ubucya ku 10 cya M why tinkora bya Emma ninkora bya tata ahubwo ne ukakora bya tata byashimikwa nakora ubwo mushana munywana wanje munonga washanga ntaganira ngabazero hamwe ntiganira washanga ntaganira ngabe myaka yemwe ntaganira washanga ntaganira nkisho umuntu ntaganira sebo iwe naye bate kubasa konka batateta bakwetsere Emmanuel hini kibamba kureba the living God okaba the living God waemera umwanya gwa tata yabatari wamba bakujya nguseze n'umuntu mbi wampakana cyo bakwetera hakana wayanga waturwanaho njuru yakandwanaho amazina ga washato bagakwetsere he had a special things to you nago mugisha yebare munonga ebya yema tubukwayo kana gambire ubunjwa degree
ntinagitwara niza kuronde yanjye mbe natsebo lebe cyo koziri emo kuyanywe ine kuyanture kuyanzara family yona baba zire banje mwahora ngo ariho geno w'amahega Amerika tuburiye ngo nabageno wa Amerika ariho mutabane wa ari bongo haro team mpango mnongao ermo ba governor ba Congo baruha bashitamiyaho konka abantu bona nimba manyawa emogo why I became a royal person Emma no wakuntera shamunana zanyichiro esumini njimanya nde mukazogo nanjora kutuba tubiyamaje ati bishizume Emma no jumanyota I have attachment with him nimasa kutunga missed calls nkamunana kwanga simi kwe gamba nensimura mbona gutarahanga ogutata kankuri gihiwe ranga kumpera umugisha ngagambira umba ninjwara aho biroyo mpaka firi church chonga aho biroyo to you mama president kori teresumu yandi ajikwata kori ntumandia kura abo kubokanyaho ofuzi kantora buhari nyonyenka neka ibwagenda neka bona wagenda mbweni yebare the only thing I can do is to be loyal to you ndiyakura ndiyakora tika kwa karisaga kwangani nkarasa mbichebichi konka they know mbweni yebare munonga thank you so much ranga ko mugisha ranga kwibyo one byo kwenda byona naheze abantu abantahiro bugeje mwebare banywano banje aboko ninyera kwija kubaramutya ranga gumene imwe mureke sitarame kutaraje kutaho munjo riza kwija nimbebaza nimbaramutse nimuro kuntera jambo Mr. Rashid you going okay thank you don't go before saying hi to me mwebare munonga ranga bagareje mwebare munonga okay katerese izengaro zamana munonga